No yo, no yo, no yo, no yo. Oh, we are say. Osinina. No yo. Oh, we are say. Monsom no yo. Mozideba. Jesus my Ondone. Bra, Fawona see. Fawona see. Okay, 37 minutes into 6 a.m. Live on AHENKAN933FM. Mijiri say anopai iradia duma hodin wo ho. The first day of February 2022. Eyene anopai irade na duma doson. Bra. Cha. Hey, say. Say. Ayampa Yesu Kristo. Ayono na aye. Ano pay me pacho. Oti asia na wo de aseda de amerade. Sanse ye na dum. Ena asuminu mienu so. Eni pampempem ena na komo hwe ni mu se ene dey betwom. Nanso unfortunately for them, omo ntumi enhunu ne dey. Ba minu mienu de aya dum. Eni ehumo bro. Eye radin nsa no enwuma ni bia. Still in the year of our Lord 2022. So the ewura bosumi mienu mu. Ene any day di kan. Now there is a special mystery as far as February this month is concerned. I don't pay yebeka mu asem kakra di akira o. Onim sasa wo fa the month of February 2022 a special in its way. A unique. Na mebeka di enti a unique natural. Usanu nyuma. Shot. Onim say the month of February ya wuramu. Kwasiada ewom eye makomako enan. Ejuoda ewom eye makomako enan. Ebrada ewom ye makomako enan. Ukuada ewom eye makomako enan. Yawoda ewom ye makomako enan. Efiada ewom ye makomako enan. Memene de ewom ye makomako enan. Nani ewom nie sadie ya esie was the month of February 2022. Eyadia entensi ebesia ajose afi makumako ahanwotwe aduonu emiensa obroni se 823 years ena etai esi eninti no esi every 823 years entai nsi enunti ye friend of miracle month. Are you ready? Miracle month. The month of February 2022 edi animonyam ediba. Kire se edi ade a wani na so ena ediba edi miracles upon miracles ena edi eba. Enunti na no pray dia me ka kire ne otie me ne se you will see an immense, impossible, inconceivable, incredulous, unbelievable, uncompelling
unconvincing, unimaginable, incredible, unthinkable miracle. This month, the month of February 2022, and then the day decaying. One time I say kabium, you will see the immense, unplausible, unconceivable, incredulous, unbelievable, uncompelling, unconvincing, unimaginable, incredible, unthinkable miracle. It is not only you, but you and your family, you and your household. You will see the unplausible. Say, nia o di bika wenye ye. Uye be free wenye ye. An immense, unplausible, unconceivable, incredulous, unbelievable, uncompelling, unconceivable, listen, unconvincing, unimaginable, incredible, and unthinkable miracle. You will receive it. Not only you and your family. You will see the glory of God in the month of February. Trust me on this, for we serve a living God. Say nyankopono obeya nwanwadia ensenchurani na wo babeye. Sang said the month of February 2022 a miracle month. Say ubenya kwesia da 9, edwo da 9, ebra da 9, ukua da 9, yawo da 9, efia da 9, memene da 9. Ewo month of February mu no enya de etasi esi afie bia afi 823 years bia na esi. Nti sa afi we esi no tiase a a miracle. A miracle. You will see the miracle of God. You will receive the miracle of God, and you will see the hand of God as well. So what you say? Abusia ebraso a free sabre kopim se non do ebebo unim dada eye agiatum. Social, political, and current affairs talk show live on your family favorite radio station, AHENKAN933FM. On behalf of the solid production team in town, a production team led by Adrimpahini Kofi Mensah, Kobike, Kwame Asante, Odi Ahenkan Kwame Yaboa. Speaking on behalf of them, Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. Ensuruja Bakwamaka. Adrinkase, Anope Sinkunya. Ghana and Komoni Ebabidi, and Komebe Buamo Manatimia Korenim. Ye can't sunny at Tianoa. Ye shebin Kumunshenifa. Yes, say a drua a bedjono, a yatrema, and in a dru bedjono, a drua enyon. And into was so tear the air no, ne sound ya dear. And woman a bebwao, and untiano pay. So what can you want? Yaya crado, yes, Re Christo Yesu. Or Kiridiampong, Kokuromotia yin san ho emopo, acrobetu be ma. Opumpuni nyankropon no anopai yese ono ni omintimnim dade akọ aye money kashire dade akọ aye money kashire woye wosrebo sekyerema wo we dade mu no da amansan ne bransam edu katawiri nyankropon no ono na anopai ye da na se wama yen ensoso yen soso yen yanka yen sane yen fata ye ka bonefo amusubofo emratofo awudifo ye kan womo a anka yen uyi efiri mu enye ye wama yen so yasebi anopai wama yen so ade achen wama yen so yehunu eda fefe a ewo February mu aseda ne de kwa ama ne din kronkron no enu ntia no pese wutie mi a tie come on
Anapoi se obi tie me a. I ignite hope into your life. One T. Mese one T. I ignite hope. Mi kenyai anidaso me so anidaso kanea no ewo wabrabo mu se ade bia wabamu eye bu ho tie the month of February no a miracle on itself. A miracle. The month of February ye wura mu 2022 yi udim eye anwanwa bosome ni anwanwa bosome enu ti ni ebesi bia be ya anwanwa de enu ti na me ka kire wa wutie mi anopai se awurade besa ne ho animonyam na wode anidaso de bebra wo wa wabamu ye abu wa wanidaso ya asa. I have come to tell you, say I ignite that hope. I ignite that quenched hope in your life. Obi anidaso asa. Hey, otuna ni hwe benkum enko, otuna ni hwe nifa enko. I have come to tell you, say awurade besa ne ho animonyam. Awurade di animonyam a eburu adwene ne ntiase so eno no wode bra wo medofo anopai ensem ede nam ne dooso odum say na omai mra shebodja fie wo mo besan akọ omai mra shebodja fie ho omo kokopie mu ha E11 no wo mo de ekọ E11 ya bo ho sutro agba eti this time sutro bo beba ana sutro bo ma Fasha Utrim said the Speaker of Parliament, Right Honorable Alban Samana Kingsford Bagbin, Oni Ghana or Dubai, and into Parliament no more OCC are still number nemfa. Number still emfa. NDC forms sura can form a comma on my back tafre. Says a number name Sundia, and the number because watching Traka. Obi Bio not been say. Ono edi mrebe seden sam bebia emra ne na mo mfa mra ne mfa ho no wo mo be kire na posa ne sede wo mo enye okrafo e ba taade a wo musie no MPP fozo so wo mo na wo mo wa aban mu intine ne ne no e be yiri se yakuma pa mu e be keke e wo parliament ho si ya betwe fam si ya ntwe fam e bre ne nkrabia ne be kire NDC for se E11 ne de enye e kotobeku ma eni nto ma pebrofo ekuni ni mienu e na o mo de ama no omo brofo ba ko omo se eye obnoxious omo brofo ba ko omo se eye draconian E11 no eni ntinya de a omo bekwa akoma no akwa aba amana konwa kora tena so ama ono nso age so die ni awo nti anopai ye de ani edi parliament achi a ye tu se okode ebrensi am otu ana ne nsem mojabuom no ye de di ho a ye kwakọhwe de ekoso wo ho no no achi ne ebesie bia no ade hye ye de bebre mo ebirum sa sutru bisu ebirum sa mo ye sure nti ene no ebe se contract ahwe ase no o tefra ahwe ase wa mutu obedane on nana ye mu da nti ne no ye be hwede ye be koso na ye fi wonu mo a achem abowabo na achem abowabo ye wa ha odum se achem abowabo akwan no a ayi MPP for be da mpanimfo ye mo mi pani na nso ade sei MPP mpanimfo sabre no MP anu oteso ayo ni monyamfo kwetu tutu ntoma ka kire na nanamo hemfo krontin hene ebowura na daka na ni okoyi ntoma no de fe se ni obi aba ebemu se krontin hene ni enu age de tu dress ye bobo powder sabre COVID-19 yi ginam tina ni nose mask ye bo na no setie ni pafo na ni omu nyina de abetena kwan ho asemben a yese momra ye betwa homam ye ba be ye atema boabo town rules panifo abetena ase age fans ya boye nsem sraw be pem ne ayo hwebu ada eni nti atema boabo ekuo bi asore so omu be ye demonstration de tia panifo ene ye no be bon komo atema boabo kuo no omu asore se omu ba be ye demonstration omu so omu be twekira ka ene adeja kro omu be bo e ma ne bi kra kire so omu de omu to be si fam atwi ene se kwan da ho e kwan be mu na mo betena atwi no omu se aboabo mfutuo no ne se yate ene mu wi a na mo ko washing bay so omu be bo adeja na fam atwi omu to agum panimfo so me kire omu se nyame adom aboabo akire ha ye obo nsuo wo ho nti omu wi a no oma dia fa ho
enti nano ye bedi nkomo de afa Aboabo town rules no ho afi kwa do masande ayi grade bia betutu kwan so ne powder omo de abegu kwan so nya powder ketoa oma be ka asem na chikuro oma se no omo de grade abesi achema Aboabo town rules no so abedu so na emfuturo no uwura usimu a etimi mmene ho empanimfo ayo masade ne yeso oma bomi mfi taduku apompam ho kabani street na mkuremu a omo che se he abi na ata na awa ata na abi na awa amanga adwea wo modwen enti ye na no payi ye ne achema Aboabo kuo no ebetwetwe enkomo ne abisom se mo demonstration e da ben na se ye nyina de ye ho bagimu e de ye ho agimbi twitira ka ne sa achema Aboabo akwanfo akwantantan no koko farmers nso so se ye nka nkira ban pen sa aban na na dwen so wadi momo ne ebetu o ka mo kire se aban u 11 no wo de waye wadwen se ne tie bi abagye atumu enye wo mo ho koko krache ayi koko fo no akuafo no omo so bebre no anyusu mobile money ntaban ne mefa mobile money me biagigigi o musika bia anope omo so bu afu pa omo abufu pom papai ye no mo bebo enkomo ye firi wono mo a omanfo omo to so wo half asene eno no wo ayachemansa district mu ho omo che so omo network nye mobile network on be ko age so omo furu kokogina dua so na me se hwe gise mumu kogina dua so jiwani dia gise omo ko hye gotam enti se wo kwan ware sen kura no a obi de wo de yachi anope omo so ye no be bon komo na ye wi a ya bo apinipinifo bi so omo se jiwani eno omo half asene ho no da ben ena ye de network ko wo omo so ho amomatimi aye ko ene 21st century mu na wuti baabi ntimi nya ko mi akamaturo ma dwane de moja hokra na me ba Aboabo ana nka 4G nya dwuma nka me ko da ame betena Ghana na minim ne yakọ so Ghana de ne ha me enti omo wo ho so omo so ye nipa ma John onu so ye nipa ne ba omo kokogina line mu akoto aba 7 December bia na ye be ye ko a na aye boache bidin se ne se hunti anope omo so abufuo pom papa ye be ko ho na ye ne wom akotwetwe enkomo ye firi ho no mo ansam ne bebre no a ene bedi mu nkomo ewo efie ha eno mo nti ya no wa hye so de amame. We've got a well-packed show all for you this morning. Obetimi join in discussions no. Now do adwen kire dia ba 0594841044 0594841044 o de fa ho no mo na ba ye be kenkan kama e dia ma sanso e na wo join in e wo Facebook a e ho nso so ya ahenkan 93.3 YouTube nso so yes a e na ye Instagram no Kwame Asante edin ne de sen endra me kan ho asem mo be kan kire me na me fan tudwa okọ hono mo a eno nso so obetumi na ode adwenkire whatever comment no obetumi dia fa ho na yetumi akenkan kama e dia ma wo 54 minutes into 6 a.m. Enti Instagram account no so at AHENKAN933FM at AHENKAN933.3 FM. Join your Instagram ho ye the videos begu ho nti adwenkyere bia na de afa ho ne yakuya nim shit ewie mu bobre ye de be ma ho Iradia sama kame kuma ewiem wabran sama na no pe wose men kan kire wo se na enya de ensu beto awia ewo ewiem ani ntia na wa hye ne nso de ama me ototo ne ma no ahwekwan abefa so abetutu ne yi na ohu ankwa nkokire o kire se ne awia na ebebo ensu ani wiem na emom ye kwa anwumere bremu no a o tere se ewiem bedwo ani ntia na wa hye ne nso de ama me wei efri aso ya wo mo ena o mo hwe ewiem wabran sam so ena o mo de ba ye na no pe ye nso so yama onsa etumi akabi yeda ase bebre
but enano pay Maakye says ye rabo so me fufuro bia mu a e wo se wo kan hyira nsem edigu abrabo so bo so me fufuro bia ubewura mu na wotwe fufuro bia ubewura mu eda bia wura mu no sa eda no e wo apono ahodo bebre. It has a special gate to it. Inti I was all seeking for the keys to those gates. I was open suffering in Safua with the baby sa apono ahodo a e wo danimu e wo bosumi ni mu e wo afini mu na etumi boawo e wo na awotwe ni mu enu nti nyame adom wato January epono ni mu ene wasan bie pono foforo ama ye nyina ye wuram e ye February na sa February bosumi e no nso so wabie e ho edan ama ye ye wuram no ene ma papa ne wom ene nti sa ne ma papa na me pese wo ka bi kire wo ne wabusua. And if our Bible no na ebi fa call Philippians chapter 4 the verse 19. Philippians chapter 4 the verse 19. Philippians chapter 4 the verse 19. Bible also saying or say, but my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Na minyankopon bema mo de ehia mo nyina na ka so enye ne ehia yen bi tie the month of February na awurade de yawura mu no afi 2022 awurade de yawura mu no se wutie mi anopa yi a minyankopon na soma me se me mra beka nkire wo obofo a wosoma na anopa yi ensem a waresa e de abegu manum o se me nka nkire obi a wotie mi anopa yi MP3 a wotie mi anopa yi driver stagger a wotie mi anopa yi kaka ku driver wotie mi anopa yi ena Rauf driver wotie mi anopa yi driver abotre ye asemba anya abotre o sade ande hinto bwase driver di bia wotie mi anopa yi maami bia wotie mi anopa yi dwadini bia wotie mi anopa yi no onyame bofo oba ye se me nka nkire wo se na minyankopon nyankopon ben ya nia obo osoro ni asase na emutumi nyina se ne nsa na ono nia ope na oye ono na wohwemu din o se enipakue mema ade ache wo mo enipakue mema ade nche wo mo ase wo tekisa decision no a onipa briye biara entumi nsore se obaba be yiyi ne nsam ano ana obebisabisa ne nsam sa nyankopon no a wo hwe wo so firi wo nkwala abrem abeduru sabrei wo yade ye no hwe wo dzi wo firi yare mpaso ne wo ma wanimonyam wo pagya wo de firi enimguasem ede wasima pon matena bia sa nyankopon no a ukoda enra wo ma ade eche wo ne no o se o wasem bi na menka nkire wo ayasem ben ya o se menka nkire obi otie mi anopai se bosomi February ya odi waburamu yi onu nyankopon no be ma wo nia wo hia nyinara o anya wo de maame na nte opeka sentia tie mesi nyankopon se menka nkira wo se ade bi e be hia wo e wo bosomi yi mu se ye sika se ya awarepa se ya wo se ya pomuden papa se ya nimonyam ade biara wo be hia no afi mu ade biara wo be hia no bosomi yi mu na wotwe ya wura mu yi ena akai ade bia wo be hia biara me maame me papa me nua ba ne me nua ba ma wotie me tie awurade sa me nka nkira wo se obema wo ade bia wo hia ni nyinara enye bio ono ni nyankopon wo kan ya wo kan se na mini na minyankopon bema wo dia wo hia minyankopon bema wo nia ehia wo nyinara sede na hunya no tie animonyam mu Kristo Yesu ne mu. But my God ebia na wo si apenie but my God ebia na wadi da so asa but my God ebia na wo to ani anto bia nim but my God shall supply all your need eniyema bia wo hia awurade ankase wo be supply bia jabi o say my God shall supply all your need according to his riches.
Nyankopɔn kasa say ya wote wo say subiriku. Nyankopɔn kasa say ya wote wo so ye beyfo. Nyankopɔn kasa say ya wote wo say wo no wasɔre wa busuani mu a o ma mu ma nware, o ma mu mema nya ni munyam, enya sika, entu kwan tie. My God shall supply your need according to his riches. February rade be hwe ni munyam. February rade be ma ne nsa so na nkunimdie be ya wo dia. Adom ni nti. Amen. Sports ene eto aso di ama wo. Eje tina se na mo fa nto aso. Mo si hutin no ye Ghana ni o. Oya bo, oya Ghana ni. Enti yen support no. Ayo oya support no. Sawa ho. Adwuma no betuma ye. Oya Ghana ni dia yen support no. Oya Ghana ni betuma ye. Okay. Na sa mo se ne fan yo buroni. Ne fan so ye Ghana ni. Ja. Ho na musuru no. Sa wo se ke twa buroni side ni firi because buroni o madwene nye o mrofo no madwene. Ba ho ye bibini. Sa oya Ghana ni de. Ja, ne maame na ye Ghana ni ana ne papa. Ne papa ye Ghana ni na maame ye buroni. Oya hini. Hini is ne papa ne ye hini. Oya nkrani. Nkran. Okay. It's of Jamestown. So in Jamestown. Gamami. Jo, mo yi na mo nkran. Inshona. Mo yi na mo Jamestown. And say na omo na nkran for people na. Otiatia mu ho. We say Jamestown for there. Omo di agro